Oras mabataganupan Korea ni Tuhan, ya parmahan nama der bata bani tanggal 6 Januari on ay marjudul pasangap goran ni na bata. Anggo iya patut do lambin bagal tapi au lambin etek ma. Johannes 3 ayat 30. Iya ayat on sada pengakuan ni si Johannes Pandidi doon. Pasal Jesus. Iya do sinaksihon ni nasihol rohon pudini. Anja bagalan do iya ase si Johannes. Jana lambin marbagal do iya. Ipausi do Jesus hongon sada tunangan na mambahen. Malas uhur ni ganop na makasomanisi. Sado karap pakasomani ay pakon parunjuk sengdong. Malas ni uhur do asa. Aset orang mah bata marhite ambilan on tergantung bani Jesus. Hape malas ni uhur atape pusok ni uhur taay. Anggo Jesus dotong manunjol bani segala horja. Rencana tatap ahate na ibain hita tutulang adong bata panduleat. Dok isuko si Johannes ise do Jesus marhite nama suruh susian ni roba ni Jesus dapat mabalos na torang. Anjala nga dong bani pandolean AGP marsitarunan i. Sihol masonai agihita so sanggah na membasa ayat sadarion. Ang godong na hurang torang bata pasal horja ako situasi ni guluon pakon gulos ni keluarga tapi Roma ita marsukun bani Jesus marhite tonggo alse ipatorang ay bata. Ulang lupa hita ma sagala horjata sihol ma ay gabi asaksyon pasal Quran ni Jesus. Asipe ipakene bata hita gabi parugas ni tonga-tonga ni Korea ini. Dear mardalan Korea ay sonay age pembangunan. Ulang ma gijang uhur tapasal ay. Tapi puji hita manay bata halanira iya mamake ita jolma na so marga ganon gabi parugas ni. Sonay do hama bani ganop horjata ari-ari bani guluon. Porini pe boy hita marhasil gabi marpangkat anja bayak hita. Ulang malupa hita lahoma nonjolhon guran ni bata. Marhite pasu-pasu ni ulang gabi dirita itonjolkan hita. Gabi gijang uhur ta gabi lupa hita martarima kasih ban. Iya halak na so pasangap kon na bata bani ganop gulu pakon keberhasilan ni bani pasu-pasu na jinaloni seng man dapat malas ni uhur na sitong ay ase barang isi na marmalas ni uhur si holma iya marmalas ni uhur ibagas Tuhan in arti ni ay pasangap ma Tuhan ita. Amin martong gamay goran mo matong Tuhan si pasangapon bani ganop horja pakon lakah nami. Asil lambin marsangap ham itongah-tongah nami. Amin.